Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Khasi Hills Autonomous District Council mentakasngi ka arpu laitrik ubna yayong arajar arpuway kala penpau ya kajing sngokhia halor kajing penslem jong ka sorkar jela ban pelat no ya ka tight scheme ka basispa khandai pu ar klor tengka ya ka balamang de ka 15 Finance Commission ha ka ba ka first installment jong usnem arajar khat khandai arajar arpo kalong hado khandai pu way klor ka badang sa akod ha ka kti jong ka sorkar jela. Hagabaya day bat kani u Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan habaya keren bat gilat pathai kubor uliyatho baka Executive Committee kala shim ya karai ban let yikendo biang yu menteri rang ba jong kejela u Konrad Kongkel Sangma saha kani ka kenti ban kerpat ya ka sorkar badai ban pelait no mardor ya kani ka bahak pisa bat lada jia ba ka sorkar jela kam pelait satya ya ka pisa na ka liang jong ka Executive Committee kala shimru da karai ban yai no da ka waipat ka lenti. Kam ke maningkong ka bangi keren mana ka lomba nakalang ke isi sesisim ni penpau ke jing sofia halor ke jing perslam juga soka ban pelait yang untuk besar beri ke tight scheme yang bersanction dan 15 Finance Commission atau first installment jangka 1920 tinggi ya keren kia hai ini bat nilai rai sesisim ngin ya kendu ya ship minister ban ya keren hadu alo ni benta bala da jaba nang diam jongka soka kim pelat ni skim hadu minta hadir mangini kendu tingin ban si ban dia ke isi ngin hap simpa da ko pa kanti ka bangi sakhat du di MC do kai ni keren minta namang ni kala ta baka ta ya ka jingyo jumi mereka jingmut jonga ka lomba kala ta ya ka second installment kabangila day banyo apot jong ni panay mas naka 15 Finance Commission nama ko bapitip baka 15 Finance Commission kala sanction ni 192 crore naka banta ka 1920 then ray kung bangiyo ya ka first installment kabalong 91 crore but naka ni ka 91 crore ngimpat yo lut kadang sa 10 crore ka baka day tight scheme te kala pentut bana ka diang ministry kimla ban release ini sa haduk benta dan atakadaw ni penpau kejing sokya ini bat kasi manding si kendu ya siam dah ke isi berapa bala dalam kepala bat kiwe ki isi am lu ini kerta dan kendu dan rena kalian macam ini kendu siam dan keren kalau ni benta kada nak kalian macam wong ba kadon ka lakajong ka guidelines ka bana ka ministry ka ba ong ba ya kan ni kapisa di berperikam dah PhD department dan haka allotment ke bangi yo sanction letter ke bangi yo pat commission mention ni ba kan ong ban pentrikam ke PhD hindai ka ong yang ni ba pidei ban tre kat ko kikam jong ka jingmut ba ke jing thu jong ni scheme ka ba dei nak benta ka sanitation nak benta ka water resources ba nak benta ka drinking water kita di scheme ba ka state government kan ban ha ya ka grant transaction certificate siapa ministry dan rehadu mentah 4 lakh hai kan disutu abang orang ke grant transaction certificate kamu bala transfer ke pisah sengi dan rela dak kimle ya kata kamu nanti kinom lah mentah nakayan council ngin se kendu ke government nama bahaman kini kawan mau election MBC jumlah ni kendu but hari tu papor idan donru aga stage kebagian study hai ni ke kejungi bede bat ke act trading by non-tribals bede bat non-tribals ngina study by ini la ka donne am ka provision ini ka bede bat ki debo tekani kadang don under consideration yang pertama perlawan I comments ini sian ni ini inisiatif awak state government ini kedon kam ya ketuka act ke question di dalam para kalau mbak kanu ka ak kebelawan daga state government kemudian ka ak kebani kebaka rule kejungi ka regulation kejungi kayak no ka district council annually kanu ka krong revenue tam naki legalize yang pertama mana kalau silong ba kejimut jungi kalau ban control mo
lani ban check lani ban pay ba ingin numsya Thailand ya kibri kibra ba ban tray hari kan beri kecungi kita ke dikecimut ngemde ban mut ban slow kibri ba ban tray beri kecimut jungi kalau ba pendunai kecimuan dari itu ba nilai keren kendiap ya kecing penkela ya ka form ka beli bat ka marriage certificate kani ka marriage certificate ka barim ka kum ke Indian Christian Marriage Act 1872 ngilapan kelai ka naka kani ka certificate ka barim ka ba PE kum kalong plain kam dan ie dan rei menta ngila approve ke isi darawai pat ka certificate ka batmai baka ta kalong ke Indian Christian Marriage Act 1872 Kepala Dato' adopted by the United Hasidyan Hill District 1954 Certificate of Marriage Act. De ban halo kecong kani kecing ada buat kani ka isu yang di certificate tu nak kalian ke isi nila perkhat bahar kani mentah bat nila form itu ka komiti ka bekerpang kawan kentup ikat tu kan ingut ki legal advisor ki jungi special secretary ki jungi ba ka akan nu kerukom ban isu ya ki certificate mo ban isu ya ki certificate nama ba kompa kalau menta ki balang ki preni ya ki certificate dan rei nakan liang ke jungi ni nak pakhat thamai menta ba kumlu ban adopt nama ni dei mangi ki ba ai ka license mo ya ki no penetho ha ka balang start kena takada ka ban isu di form lu isoba kade benda na kadang ke council dia kan ni nang examine but ni nang rakyat special committee kabala ni la approve dia ke jingthung ye ki lainut ki magistrate ki batmai hadin bang la pendap ki proses borokhat dan kalian isi ni la approve ki lainut magistrate